we yarahishuye aravuga ati ishimwe ryawe warivuga bwaca bukira. Nukuri koko warivuga akavuga imirimo yawe akavuga ibigwi byawe Uwiteka bwaca bukira. Nukuri mwana akira amashimwe yacu avuye ku ndiba y'imitima yacu. Waturinze amarira nubwo byavuzwe n'umuntu umwe, ariko mu by'ukuri imitima yacu irasabagira kubw'amashimwe, kubw'ibitangaza wadukoreye ukarokora mwene data. Izina ryawe ririhabwe icyubahiro. Warakoze mwana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umwana ntakwifuriza ibyiza, ariko ishimwe dufite nuko dufite umutabazi ukomeye atubera amaso ku manywa na nijoro. Irinda abera bayo ntihumikira kandi ntisinzira. Iyo niyo twaje gutaramira muri amasaha y'umugoroba. Watugiye kwakira Uwiteka ibyo kurya bivuye iwawe. Emera mu mapura wateguye nanjye yanjye uyimpereza, kandi umpereza apeti yo kuyirya. Niba ari igufa ndirye, niba uko byamera kose ari umunopfu nawo urye, niba ari n'amata wateguye nyamwe, niba ari n'umwambaro nawo wambare, niba ari uguhanagura, niba ari isabuni nayo uyimpereze mwana. Byose turabitegereje bivuye ku Mana ishobora byose. Ntaba ari twe kandi ntiyaba ari umugaragu wawe, ahubwo ijuru twaje gutaramira naryo rituvugeho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Twegereje kwakira ijambo ry'Imana. Ndiye mpokea neno la Mungu. Use mwiteguye kwakira ijambo Mungu atapokea neno la Mungu. Imana bahereza apeti. Mungu apatie apeti. Wao ni Imana yimanyereye. Yule ambaye Mungu amependa mbele kubera ko yereza kuri uyu munsi. Aimekana sababu alikuwa anatoka kama siku ya leo. Tubwirize. Ayo atatuhubiri. Nuko alitutoa mikono ya maadui. Wakati tulipata ajali, nami pekee nilisikia kwamba linakwisha. Vile nilipata ajali, nilisikia kitu kimepasuka. Hakuna kitu kingine ambacho niliwahi kuona.
Ninaombea nyote kwa ujumla baraka. Wale walikuja kutuhuzulia kwenye hospitali, Bwana Mungu atusaidia. Tumeongeza kitu kimoja, kufa ndani ya minute moja, kufa dakika kidogo sana. Mimi niliwahi kutembea hivi, nilikuwa nasikia kwamba lakini gari toa kule kivuka, nisikia inalipiga. Bwana Mungu, niliharakisha kutoka ndani ya gari nikisikia kwamba mambo yangu yamekwisha. Zamani niliwahi kwenda kwenye nyumba ya jeshi, alikuwa mahali kanachunga kwenye wanalima ile mituta wa mahali alikuwa anaikala, wakamtupia guruneti ikaanguka ndani ya ile vidongo yote kamwangukia. Wakati alisimama, inawezekana kwa kisha kufa. Akagusa hapa akasema, nasikia moyo ikinapiga, nikufe nikifika mbali. Nani muryo navuye mu modoka na vile nitoka ndani ya gari, navuye bo nihuta, nilitoka nikiandikisha kusudi nisikufie ndani bali kufie ngambo. Ariko Imana kuvuga lakini Bwana Mungu leo ninapokua tunamshukuru Bwana Mungu wa kazi zake. Wakati bado saa ya wasili, hakuna mahali Mungu aweze kukuokoa. Bwana Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tusimame tusome maneno ya Mungu ndani ya kitabu cha Hesabu 23. Tutasoma shairi ya 19. Hesabu 23 shairi ya 29. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kuko nitegeye ubwoko buri hejuru y'ibitare, abwitegera mu mpinga z'imisozi, dore ni ubwoko butura utwabo buzabarwa amahanga. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye Kweli kweli mu minsi y'uburame bwacu watwongera uyu munsi. kweli Mungu. Amen. Wabanye natwe mu minsi yose ishize, Uwiteka Imana mu minsi inyuma yacu yose wakomeje kuturinda, imyuka yacu n'imibiri yacu, uko twari beza, uko twakiranutse, uko ari ikiguzi twatanze, Hakuna. ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Kweli kweli. Izina ryawe habwa icyubahiro. Amen. Data mwiza, twongeye kuboneka mu bikari bya turi bazima. Mbere ya byose tubanje gushimira kubw'imirimo y'ibitangaza wadukoreye. Uwiteka habwa icyubahiro. Amen. None Data turakwinginze rero kugira ngo tugeze imbere yawe ibyoka byacu uyu munsi. Iri jambo risomwe udukuremo ibyo kurya, mwa Imana ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Uze wibere ku murimo nk'uko usanzwe ubigenza, uze uvugane natwe, nugendera abandi natwe tugusa. Amen. Byose wo gushaka kwawe udukure mu kirere cy'umubiri, nawe cyo twamagaye mu mwasi Satani n'abadayimoni be, tugira ngo batuneshereze. Ufate twese tuzamure ku musozi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Basha Tunaweza keti. izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Turagarutse imbere y'Uwiteka Imana. Merudi mbele ya Bwana Mungu. We mtu alikwenda juzi apata ajali siku ya amerudi tena hapa. Ni kweli ndio vile biko.
Wengine hari kivu nagomba kusa. Kuna chapa ambacho nilipasha kuvukisha. Sinzi aligenda kuza wenda hano hatinda. Kuna wakati ninapenda kuja hapa ninapachelewa mara moja. Sinzi aligenda kuhura kumva hari ikintu hari umugambi mfite cyangwa hari icyo Imana numva yavunyikiye ngomba kugeza ku musozo. Kuna wakati Mungu ananipangia mpango lakini nakusudia kwamba ninaweza kufika kwenye lengo ambayo Mungu aliniandalia. Muje mubyihanganira. Muwe mnasubiri. Ni hivyo. Imana idufasha kandi. Mungu atusaidie pia. Sababu ndani ya safari ni ugufasha. Ni kusaidiana. Amen. Amina. Ati se none uvuga utaza n'ibishyashya ntabishya. Yale unayoyasema mbona uyalete mapya? Uzaza na bishyashya. Hakuna hata siku moja utaleta mapya. Uzaza ni jambo litandukanye n'iri. Utaleta neno tofauti. Ya kutoka mbinguni. Kutoka mbinguni. Yaba na malaika. Hawe kama malaika. Avumu. Alaaniwe. Kubera iki? Sababu gani? Walikuwa na kula mana asubuhi hata juzi wanayogopa ile neno moja tu ambayo walitaja kwamba na sisi ndio tunasema. Wacha tuendelee. Hapa kwa maneno ambayo tumesoma anasema eti kuko nitegeye ubwo bwoko sababu ninapotazama ile taifa nitatembea pole pole. Kuko nitegeye sababu ninatazama ile taifa hejuru nikiwa juu ya miamba. Ndabwitengera ndi hejuru y'imisozi nikiwa juu ya milima nikiwatazama. Nilipowatazama nikakutana ni taifa ambayo inakaa tofauti tofauti na wengine mataifa. Alikuwa juu ya miamba. Aliwatazama. Akawaona. Akatazama. Uko yabarebaga bila aliwatazama asanga batandukanye n'abandi tofauti na wengine. Asanga bafite imyitwarire itandukanye n'iy'abandi tofauti na wengine. Imyambarire itandukanye n'iy'abandi tofauti na wengine. Itandukanye tofauti na wengine. Amen. Amina. Kubera bafite ubudasa nawe aravuga burya ubwoko buturukwaho bizabarwa mu mahanga ndani ya mataifa. Amen. Amina. Icyo gituma utandukanye n'abandi tuko tofauti na wengine. Oya yumve neza. Sikia vema. Ni ukuvuga ngo igihe Abisirayeli bageze mu gihugu wakati wana Israeli walifika ndani ya Misri Yosefu arababwira aliwaambia kwamba Farawo mugeze muri kino gihe mnafika ndani ya Misri akiwauliza ese umwuga wanyu ni umuki basi kazi yenu ni gani? Ninyi ni wachungaji. Kubera ko abashumba muri kino gihugu ni ikizira kugira ngo babace kusudi wawakate huko. Akubwira kubikurikirana tunabisifuata mubyumve neza. Sikia vema. Mungu awasaidie bila ninapo bisikia nami msikie. Ndio maana tutasema sitawachelewesha. Nuko ntarwa ni sababu hatuna rubao ambayo tunaweza kuandika hapo. Oya yumve neza. Sikia vema. Nukuvuga ngo icyatumye avuga iryo jambo kilichosababisha kusema neno hili batuza hamwe n'abandi wakaisha pamoja na wengine bakivanga hamwe n'abandi. Amen. Amina. Kugira ngo bativanga hamwe n'abandi bivuga ko muri abashumba babajyana i Gosheni. Niba tuzi Gosheni muzaba muri ukwanyu aho mufite uburenganzira bwo kwambaza kandi muri umuryango umwe. Kuko muzamura umuryango umwe jamaa moja. Nta wundi muntu uzaba barimo uzaba uri ubwoko umwe moja. Ubwoko taifa moja. Ubwo bwoko n'abega n'abagesera n'ababanda n'abaha hapana ni ubwoko bumwe. Oya yumve neza. Sikia vema. Burahamu abwira Eliyezeri yamushakira umwana wanjye umugore mtoto wangu ugende umushakire umugeni kandi
uramenye utazasubiza umwana wanjye uwo navuyemo Kuna mahali nilitoka. ubwoko navuyemo Ile kabila ambayo umushakire nilitoka y'umugeni sipose ko bibi harusi. uje muri bene Wewe ndani ya ndugu zetu. uje muri bene Wewe ndani ya ndugu mwasubiza zetu. ari uje muri bene zetu. Chantal mwene wanyu nini Chantal. Mwenjano ni nani? ntabwo ari umuntu Sio mwe. ni ukuvuga Kusema kwamba yaramubwiye alimwambia eti ujye gushakira umwana wanjye uje ni ariko muri bene wacu ndugu zetu. muri bene Ndugu zetu. aho muri uramenye uva Angalisho. murahize Sikia ni kwa fata pisha. hano urahize ku izina ry'uwiteka ufashe ku kibero cyanjye utazasubiza umwana wanjye muri ba bandi navuye abo twavuyemo n'abandi wale tulitoka ndani ni wanani? ni mu moko Ndani ya kabila, ni mu businzi ndani ya ulevi, mu bupagani ndani ya upanyifu, muri ya mirimo ya ile babandi kazi ya wale tu. amen Amina. oya tumvene Hapana, sikia icyo vema. cyatumye Ndio amubwira inasimamisha ntuzamusubize yo usirudishe kule. nawe aravuga ati Akamwambia, nigera yakanga ukifika kage na kataa, Nzabigenza utafanya nini? umva Sikia. nicyo cyatumye Ilisababisha eliyezeri mbere yuko ahaguruka aramanza asaba ikimenyetso aravuga ati reka manza uw'imana yateguye ntabwo azabyara umva niba ari umwana w'imana yumve neza ni ukuvuga ngo umwana w'imana ni ukuvuga ngo uburebure ukurana n'ubundi niba tuvuga ngo turi kujya mu ijuru ntabwo turi kujya mu ijuru ry'abaha turi kujya mu ijuru ry'abega turi kujya mu ijuru ry'iki ry'imana iryo juru turi kujya nta bagesera bazajya mu ijuru nta bega bazajyayo nta muntu tuzajyayo tuzajyayo azajyayo abana babyawe n'ishyamba batavutse mu mabuto komera nibo bonyine barajyayo niba ukiri umututsi uzajyayo harajyayo gusa abana b'imana bavuga babiri bavuga babiri komera uko niko kuri amen bihagazeho nakira abazima n'abapfuye hukumu waliokufa na wale ngali hai. Inaleta haya uyu munsi wa none siku ya leo. ibyagutangaza Kushangaza umusagiye kusikia kijana anaenda kuposa. Wewe ni mtu gani? Aracyari kure. tujya mu ijuru Tunaingia ndani ya mbingu basi. tujya mu ijuru Twende ndani ya mbingu. oya ubwo noneho ni ukuvuga ngo Sasa ni kusema kwamba ntabwo tukiri hatungali Abayuda, Abagiriki. Nukuri. kuko icyatumye Aburahamu avuga acha Ibrahimu anasema uzasubizeyo kule Imana avuga ati Naambia kwamba toka ndani ya ndugu zenu, usige so, acha baba yako na nyoko na mama yako, usige na bene so, acha na ndugu zako zako, zakongera ngundi muryango jamaa ingine utandukanye na wao kwa na ile ulikuwa ndani. Kandi urubyaro rwawe Pia uzao wako uzangana n'umusenyi utakuwa kama mchanga wa bahari, mchanga wa bahari. Ibrahimu ahaguruka akasimama, atazi yagiye, alikuwa hajue mahali anakwenda, alikuwa akurikiye iki, lakini alikuwa anaenda wapi? uwamwambaye niramubwiye ati uva muri bya bindi ni
Venuste huyu kijana wa Venuste akayahara hanze anaenda pale nje akateta umukobwa anatafuta ngwino mtu bakubatize naye tuzabona umva uzanye ihene unaleta mbuzi izahora ari ihene iteze kuzabiza komera hata siku moja izigera ibintama haitakuwa izahora ari kondoo ihene itaendelea kuwa umura imbere gutya umura ugire gutya kubera iki wasize intama acha kondoo utaenda kuleta mbuzi wa mukobwa wewe msichana ubenze mwene wanyu ugiye kuza musore mu izira hirya ngwino watizwe iwacu tuzashakane yego uzamuzana azaza batizwe ariko ni ukuvuga ngo nta n'impyisi wizaniye izakurya henikaye isaha n'umunota sana dakika izakurya kubera ijambo ry'Imana sababu neno la Mungu ryaduhamagariye lituitia kutoka no kujya na kwenda. mbese itorero ni Kanisa ni nini? Ni watu walitoka kandi bari kujya leo wanakwenda. bafite iyo bavuye bavuye muri bya bindi bava no muri bya bindi bava no muri bya bindi baragenda bahamagara iki ari ubwoko bavuye mu moko atandukanye baraza bahura ari ubwoko icyo cyatumye binjira mu nkuge ibyo bazinjira mu nkuge biciyemo intare iramanuka irinjira amanuka irinjira inzoka nayo irinjira kubera iki bivuye hata ubwoko kabila tofauti. Safina ilikuwa ngapi? iyo nkuge Ile safina hajyamo abantu kaingia watu hajyamo n'inyamaswa na vidudu n'ibiguruka na vyenye byose mu nkuge yote wapi? twese tuva mu moko atandukanye uwiteka imana duhamagaye kuva mu bwoko ubwoko bumwe Kwa taifa moja kugira ngo turagwe ubwami bumwe ufalme umoja ubwami bw'ijuru ufalme wa mbinguni. ukijuru turi kujyamo Maana mbingu tunaingia ndani ni iri ni moja. oya byumve neza Sikia vema. yesu barazamubaza Yesu akaja akamuuliza eti, baramubwira bati wakamwambia so na nyoko bari baba na mama yako wanakutafuta. inde Nani? so na nyoko Baba na mama yako bari kugushaka wanakutafuta. nabati Naye eti data na mama nabahe baba na mama ni wanani? data Baba na bene na data ndugu naba ni hawa tu bari bategea amatwi ambao wanapata sikio neno la Mungu. aba iyo bene data Ndio wa ndugu, iyo ba mama ndio wa mama aba n'abayibo aba bonyine iyo bene data na ndugu. none murabona data na mama Sasa tunasema baba na mama ni ukuvuga ngo wahamagawe wenyine uzanagenda wenyine nicyo gituma agakiza ni ak'umuntu ku giti cye uzazamurwa wenyine ntabwo agakiza ni akawe n'umugabo wawe ni akawe ku giti cyawe uzemera ijambo ku giti bado cyawe neno kwako binafsi. kuko ijambo ry'imana Sababu neno la Mungu twebwe yaturishyemo imiryango kwa y'iwacu tunaweka jamaa za kwetu. Hapana, hapana. iby'imana ni Mada ya iby'imana Mungu ni ya Mungu, ni iby'iwacu mu miryango kwetu ndani ya n'iby'iwacu majamani imiryango vyetu tugiye tubitandukanye tuwe tunavitofautisha. amen Amina. nicyo gituma Ndio sababu niba tuvuga ngo kama twarahamagawe tulisema tuliitwa, wahamagawe uvuye uliitwa ukitoka wapi? ugiye Ukienda wapi? kuko nitegeye ubwo bwoko Sababu nimeona ile taifa ni hejuru y'ibitare ikiwa juu ya mwamba. hejuru y'igitare ni Hejuru ya mwamba ni hejuru yo mu wapi? ijuru Hejuru ya kufufuliwa. niho nari mpagaze Mahali reba nilikuwa ubwo nasimama, bwoko nikiona ile taifa nikaona tofauti inayokaa mahali pale, tofauti na mataifa mengine.
niba numva ko nzarambagiza mu batutsi gusa kama nitaposta ndani ya watushi cyangwa kuko pekee, nzarambagiza mu batutsi gusa, kama nitaposta ndani ya watu pekee, haukuitwa ungali yule. uracyari Ungali huko. nabizi kuvuga ibintu bikomeye. Najua kwamba nasema mambo magumu. ariko Lakini ijambo ry'Imana neno la Mungu nikore ni vile liko. zamara ukuri. Imana Mungu alituita iratubwira ati katuambia kwamba muve hagati y'abantu toka kati ya wale bitandukanye, mjitenge nao, muze muzambera ahubwo jioni mtakuwa wavulana na nanjye wasichana, nzababera nami nitakuwa baba yenu. ariko mwitandukanye, Lakini mkitengana nao, mwatandukanye, mkitengana nao, mwatandukanye, mkitengana nao, nandi ameneto mubyumve neza. Sikia Kera kose tangu abasere wadugu bari abantu batandukanye walikuwa n'abandi, watu ambao wanatengana na wengine. tunahunga Wakati tunakimbia ndani ya Kongo, mfango mugifera kusema ho kwamba ndani nyine ya ndugu pekee, none hao hari kama kimbilio. Unasikia mtu kugira ngo nyire kusudi nipone, ari umupagani Ari umupagani. nakwenda ndani ya watu. Sawa, najua kwamba ndugu birakundana, inapendana sana, ibifurere birwanira ishyaka, inapendana vile ibifurere hivi. hari umwami munsi se Basi mlikuwa mnajua mimi, uri hano si tunakutania hapa, tulikutanishwa na nini? ya maraso Neno ile damu ayo ile tu niyo yaduhuje. yayo inatukutanisha. oya reka mbabwire, Acha niwaambie, ejo bundi juzi nakoze impanuka, wakati nilipata ajali, kumbe umuntu uzanga abafurere uzaba wapfuye. uziko unajua kwamba nakoze impanuka ndi njyenyine, pata ajali kwa ariko mu minota mikeya ngiye kubona ko ibifurere mbona n'ibisere mbona byose birahari. muzamo n'iki ibyo kureba, tunakuwa kuhudhuria yaraye mu bitaro gikomeye na hospitali kiwa wareba n'igitangaje kuri emergency nta muntu ujya winjiramo, ariko ibifurere barabireka barabyinjira. ntabwo naraye njyenyine, ariko uzajya muri emergency kitote na emergency n'umugabo wawe hata kwa bazamwinjiza. hawatakuingiza. kubera iki? Sababu gani? aba bantu Wale watu ni taifa ambaye wakae kwako pekee. niba tuvuga ngo turi kujya Kama tunasema tunaenda mbinguni, kujyamo, ile mbingu ambayo tunaingia tuvuga ko turi kujya muri yo, ndani, ariko niba wishidikanya lakini kama ntabwo unakishakia uzajyayo. hautaingia. Abaroma 14 Warumi sura 14 murongo w'icyenda. shairi ya 9. urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi. Ndugu yake mbele. umva, Sikia, urukundo rwanyu rwe upendo kugira wenu uburyarya, usiwe na unafiki. nta ryarya izajya mu isi. Hakuna mnafiki ambaye ataingia. twebwe tugira hari hanze ngo duhoberane Tusiwe by'uburyarya, tunakumbatia unafiki, tubeshyana. tukidanganyana. ijuru twaba tukujyamo Mbingu tunaingia na mbingu gani? urukundo rwanyu Upendo wenu rwe kugira uburyarya, muhorane n'ibyiza. na mambo ku byo gukunda bene data, upenda wa ndugu, ku byo gukunda bene data, wa ndugu, mukundane cyane. upendane sana, ntabwo ari gake. sio kidogo, kubw'icyubahiro, kwa ajili ya heshima. icyubahiro. Heshima numve ko Didasi ari sije mukuru, kwamba
Dasi ndio mkubwa. icyo cyatumye Yesu Ndio iliacha Yesu bugufi alinyenyekea yoza ibirenge akaosha Petro miguu ya mitume. Petro akasema ntabwo niwe unyoza mimi hautaniosha. Yesu nawe ati Yesu ntakoza kama sikuosha atukutane ndani ya kitu. noneho rero Sasa ushaka mimi nataka kuoza kuosha osha na kichwa yangu. ubwo waciye Oza nyenyekea osha na kichwa yangu. kubera iki Sababu gani? ujye wumva ko mwese Sikia kwamba ndugu yako uwo muri kumwe ule ambaye mnakaa pamoja iyo cyatumye anakushinda. Ndio buzuye umwuka wera buri muntu wese agiye abona ururimi kuri mugenzi we ntawugeze yibonaho ururimi hakuna mtu alijiona ko licheche. musome neza abiri Soma vizuri. Hakuna mtu aliona licheche juu yake. ahubwo narebaga arubona kuri hamenye amenya yareba akarumbonaho kubera iki nta muntu ujya wimenya ko hari ujya mwuka kuko ntabwo turi idini Sio sisi amadini yagiye gutya ati jewe zikubwiriza jewe no kuhanura umuhanuzi niko kutabiri. Rabyigamba kabisa. Nani alikuita yeye? Nani alikupa? Hakuna. Basi ubuhamya bwawe umenywa ushuhuda wako. ntabwo tuzamenya nsanzibora kandi umunyamutoza kubyina Kwamba ahubwo ibikorwa bye ibyo bizatwereka ko ari Amagambo rwose. kubera ko Imana yabashije Mungu aliuliza akamuuliza eti Satani Yoshe wabonye umugaragu wanjye uliona mtumishi wangu? namubonye Nilimuona. wamwitegereje ko ari Ulimtazama sana kwamba ni mtu ananyenyekea nani ananiitii. namubonye Nilimuona. ese nawe Na wewe Imana yaguhamiriza Mungu anaweza kushuhudia. umva Sikia. icyatumye Balamu ahagarara akavuga ati n'ubwoko butandukanye Taifa butandukanye n'abandi kubera ko nyine naho bacaga hata mahali ariko walipita umva byumve neza Imana iri kwiyemeza mu ijuru ikabatekera akawapigia. mu gitondo bakaza baje Asubuhi wanakuya kula. tutarimo ijambo Kama hatuna neno dusa n'abandi tunafanana na wengine. oya byumve neza Sikia vema. abise barito navuga Wana Israeli wakasema eti Samuel Samuel twimikira umwami miliki mfalme. turashaka gusa Tunatafuta n'abandi kufanana na wengine. tuye tugenda nk'abandi Tuwe tunatembea kama twambare nk'abandi tupae kama wengine. Tuseme kama wengine. Samuel akasema dushaka gusa n'abandi tunatafuta kufanana na wengine. mwari ubwoko butuye ukwahabwo Mulikuwa none dushaka gusa n'abandi tunatafuta kufanana na wengine. bajya ku rugamba Uwiteka Imana akaba ari kubayobora Mungu mu ntambara akaongoza zabo ndani ya vita zao. kandi Imana Mungu ikamanuka ikabarwanira washuki na wapigania. none bashaka Sasa umwami wanapiga bari mu mfalme bajya imbere awe mbele yao. babikomeye Imana ibwira Samweli ati Walipoendelea Samuel akamwambia ukubali. bemere Wakubali. wewe banze Si wewe wanakataa, ni mimi ndio wanakataa. abimikira umwami Akamiliki mfalme wao. ibyo muvuze Yale mnayoyasema babwira icyo umwami azabakorera utaona kile mfalme atawafanyisia. ubwo bifuje gusa Lakini n'abandi unahitaji kufanana na wengine, wabwire waambie bizaza hanyuma vyenye vitakuja nyuma. arabibabwira Akawaambia yote, abimikira umwami akamilikia mfalme akamupa. ariko Lakini Imana Mungu ishaka ko abana bayo anatafuta watoto wake wawe taifa lenye kukaa mahali pao. oya mubyumve neza Sikia vema, uyu munsi wa none siku ya leo hano iyo hinje umukiriya hapa kunaingia mgeni uzare n'abana babura kabaza na hawa black ambao mnaona wanaingia, araza akicara hariya anakuwa anakaa hapa, akareba imirire anatazama akareba ibyo mwaenda yanyu bila akareba imyicare yanyu bila mnakaa, nasema hao watu ni abantu batandukanye n'abandi watu tofauti na wengine, batandukanye n'abandi tofauti na wengine.
kubera iki dutandukanye sababu gani tuko tofauti na wengine? imico Tuna desturi itandukanye n'iy'abantu tofauti na ya wengine. Sababu gani? Tunatembea kama vile neno inapenda. amen Amina. naho nushaka kugenda Alafu ukipenda enda ukifana na wengine, utafanana nao. nushaka kwambara nk'abandi Penda kufanya kama wengine itakubali. Penda kuvuga nk'abandi kusema kama wengine itakubali. ngewe umukobwa w'abandi Ndio msichana wa fulani unafikiri kushinda. ariko Imana idufashe Lakini Mungu atusaidie kuyoborwa n'ijambo tuongozwe na neno. nicyo gikenewe Ndio maana hitajika kama tuko taifa ile kama hali pekee, tuwe taifa lenye ukao, tuongozwe na neno. Tuongozwe na neno, sipo kuongozwa na tabia yetu na akili yetu. Ni kile Mungu anahitaji kwetu. Sikia vema. Ibrahimu wakamuuliza, huyu ni dada yako? Sibyo? Neza. Sasa utamupa tunazaliwa pamoja. Bwana. Tunazaliwa pamoja. none ubwo Sasa muzee nawe urana mukecuru alikutana mkongwe. uzi ngo azanirwa kumuramutsa ngo haleluya sera Utakufikira amekuta kumwambia Yesu mushikiwe dada yake. ni mushikiwe Ni dada yake. icyo kumubwira ngo haleluya Mwambia haleluya. dada nta soni biteye Kubera iki? Sababu gani? baravukana Tunazaliwa wanaweza pamoja. muri ya maraso Dada ile damu. Imana Sababu Mungu yaduhamagariye alituita ikiringiro tumaini moja. Wacha tupatazame. Abefeso 4 Efeso sura 4 turasoma utasoma ikianzia shairi ya 3. mugire umwete Mwe na bidii wo gukomeresha wa kuimarisha wengine umwuka umurunga w'amahoro kamba ya salama. tuziritswe n'umurunga Tunafungwa na kamba moja. mugire umwete Mwe na wo bidii gukomeresha ubumwe kuimarisha umoja umwuka wa kiroho umurunga w'amahoro kamba ya kiroho. hariho umubiri umwe Mwili moja n'umwuka umwe na roho moja nk'uko mwahamagariwe kama mliitwa matumaini moja yo guhamagarwa ya kuitwa kwanyu kwenu. hariho umwami Mfalme moja no kwizera na kuamini moja n'umubatizo na ubatizo moja. hariho Imana Kuna Mungu moja hariyo data wa ndio baba wa twese sote, udusumba Bwana twese yatupita sote, uri hagati yacu twese kandi pia uturiho anayekuwa ndani yetu sote. ari muri twe Anakuwa ndani yetu. uwo mwami ni umwe Yule mfalme ni mmoja, ibyiringiro ni bimwe matumaini ni mamoja, ntabwo ari bibiri sio mbili, ntabwo ari bibiri sio matumaini mbili, bali tuliitwa ikiringiro kwa matumaini moja. Ndio sababu yavuze ati alisema eti uko nitegeko sababu ninapotazama ile taifa ni taifa yenye ukame. icyo cyatumye Ndio sababu n'igihe bari hari wakati Gosheni walikuwa Gosheni, mu Egiputa banywaga amazi ndani ya Misri y'amaraso walikuwa
kunywa maji ya damu. Gosheni bakavoma amazi Gosheni meza. kunywa maji mazuri. Yewe none kuchimwebwe mufite amazi meza iwacu hakaba harimo amaraso. Wewe tunakuwa damu. Kweli. Twebwe dufite imana itandukanye n'imana yacu. None se kuki iwacu hari ibikeri iwacu akaba nta biriyo? Ingo kubera iki? Hari impamvu. Kuna sababu. Hari impamvu. Kuna sababu. None kubera iki? Sababu gani? Batandukanye n'abakobwa bacu, bambara bitandukanye n'abana b'iwacu. Ingo hari impamvu. Kubera iki? Hari aho bavuye. Nose kubera iki abagore b'iwanyu bubaha cyane? Ingo reka bubahe nyine hari aho babikomora. Kuri nde? Kuri Sara. Amen. Amina. Hari aho bikomoka. Kanabitoka mama yao Sara. Ni ubwoko, ni taifa turu kwabo ambaye nao utandukanye n'abandi, tofauti na wengine. Amen. Mwibugisa n'abandi. Hao ngana nafanana na wengine. Ntabwo turi kumwe. Hauko pamoja na sisi. Ahubwo abana b'Imana. Sasa watoto wa Mungu ni taifa turu kwabo ambaye nakao ubwato bari kugendamo ni bumwe ambaye anakuwa na kutembea ndani ibyo ni bumwe ni mmoja. Icyo cyatumye ubwato binjye mu mujyi. Alimwambia nje ndani ya merikebu. Bene byo wanaambia ni kudumu ndani. Baragenda bayicaramo. Wakaenda wakakaa ndani. Abatari ba nyirabyo wenye wale walikuwa wenyeji. Ngiye gutonda na kuwa kufanya mlolongo kamekizeho kano gasume. Acha niweke hii sume. Ejo ninza. Kesho nikikuja. Bayafashe umwanya. Nakamata mu by'Imana ajya afata umwanya. Mungu akamate ko muda. Ni Imana. Ndani ya Mungu nta myanya bajya bafata. Hakuna muda. Niba waraje gufata umwanya ntushaka kugenda hakiri kare. Wenda tuambele. Abandi bagumamo. Wengine wanadumu ndani. Izuba rirava. Jua ikawaka. Bakaza. Wanakuja. No, data. Papa kizuba ryaka. Mbona jua inakuwa kali? Nihangane. Subirini. Mugumemo. Dumu ndani. Nisohoka. Usitoke. Baruna kabaraje kabaraje. Bareke bagende. Ariko wowe mamo. Dumu ndani. Umva. Niba abandi bakwifata kwa kundi. Wowe gusa komezwe kwijambo. Kubera ko yaguhamagaye niyo kwizerwa na nizasohoka. Na wowe gusa we kwikomeza mu gusa. Kubera ko sababu ijuru ni ry'Imana. Mungu ya Mungu. Abo yahamagaye. Wale aliowaita. Wale babigumamo. Wanadumu byaba bikomeye. Iwe nguvu. Byaba byoroshye. Byaba ari amagufa. Byaba bigoye. Ugomba kubituramo upenda. Dumu ndani upende usipopenda. Ubuzima buri hamwe yasize bene wabo. Nafikiri Ibrahim aliacha ndugu zao kwa macheko. Yari yanze basewa na alikataa wa ndugu zake. Hakuna hakuwakataa. Lakini alisema hivi neno linasema itafanya nini? Azamura Isaka kwa kumcheba. Isaka kwenda kumfuata. Hakuna mchezo. Iby'Imana ndani ya mambo ya Mungu. Hakuna mchezo. Imana yavuga ati Mungu akasema azamura Isaka. Pandisha Isaka. Umumbari. Unamutwi. Pia umuunguze. Chako ntabwo iby'intama. Ya mambo ya makondoo. Mfuko ya kondoo inanichosha. Ibrahim akasema eti ni magumu kabisa. Lakini itamuleta. Nilikuwa mkongwe sikuwa na mtoto. Amuzamura kuri Moriya. Akampandisha ndani ya Moriya. Ntabwo byari byoroshye. Haikuwa byepesi. Gutura muri iri jambo bisaba kwihangana. Bidi gusubira umutima. Ukabaza Romana. Hivi ni wao ulisema. Hasigaye ibindi ibyawe. Nasikia vema. Unapita matatu. Namtaka masikio. Oya nyumve neza. Sikia vema. Ntabwo urameza mwisa. Ibrahim umpandisha Isaka. Aruko harandi manasi. Sababu kuna mtoto ambaye cha nyuma yake.
nukuvuga ngo yari yitanze wese alikuwa amejitoa lote. ni wowe wenyine nari Haya pekee nilikuwa naye. ariko ubwo ubivuze Hivi ni wewe unasema. Kandi akaba ari ijambo Hivi ni neno yamubaga. nitamchuna. abagezeyo Alipofika umwana ati data ko nta gitabo mtoto akasema papa, mbona hakuna Mali ya zabibu? kibonero. Mungu atapata zabibu. bagezeyo Walipofika torizo nkari weka zile kuni hapo. okay gira ibyo uri kugira Tafuta mambo kadhaa. Abamushika. Akamshika mikono, aramuboha akamfunga mikono n'amaguru yabo na miguu akaifunga. Sasa Naizi ngo. ilikuwa najua kwamba wambwiye imana yakibona no kumva igitambo nk'iki kumbe zabibu ni nini, ariko bwari ijambo lakini hivi ni neno. aho bahari Basi nichinje. kawuni yari afite Hakuna mwingine alikuwa naye. Ni ile ariko kuko ari pekee. ugutura mu Sababu ijambo nikaa byaba ndani bikomeye yetu, ikichosha urarikuramo. itaikaa ndani. nicyo gituma Ndio sababu ukunda mwene so Penda urabihatiwe ubyange ubikunde nutamukunda ntaho uzajya hautaingia. Sikia vema, ntabwo yefute yazamuye Yefta umukobwa akubeba yule msichana ngo amubage amchinje, ntabwo yari imikino haikuwa mchezo. niko navuze ati sentimani Mbona nilisema Mungu ukiniponya, ukiniponya ikizaza bwa mbere takayo yarazi kuniacha wenda kunyaka bwana yize ari ya ikizaza nyumba mbere yake kitakuya mbele. wenda yarazi ko hari ikindi kizaza mbere Kitu kitakuwa ntabwo kumwacha. yarazi ko Hakuchungwa. agiye kubura umukobwa Aliona msichana wake anakuja mbele, araje anakuja sema Mungu wangu. akimukubita amaso Alipompamba macho akarize umutima akasimamisha moyo. Sababu gani? nahigiye uwiteka Nilipata kupiga Kizasohoka kazini, mbere. kitu Kizakitaka. kitakatoka mbele. None icyo ni ikibazo. abana b'abakristo batura muri jambo yari umukobwa muto nkamwe Alikuwa msichana mdogo kama jini, kama jini. byari bikomeye Ilikuwa imechosha. wajya izina ryawe ni Wewe jina lako nani? Sara Sala. ibaze baje bakubwira ati rero Wakija wakakwambia tuvugana sasa ni tunapoongea wewe ni wewe, amasaha yageze saa zako ni wewe zinatimia, ugomba kwiga ni wewe utauawa. wararutse indege Navyo watega indege imagine navyo avugaho kugira ngo babage ariko umukobwa wa yesu yaravuze ati data ubwo ari ijambo wahikuye nanjye ntabwo jambo nubwo rikomeye ariko narituramo ariko niba ndi kumva ribiri bisaba koroha kabisa kubera iki ni ijambo sababu gani? Ni neno rikomere ryorohe uraritura litaitumu ndani. witoramo rwose batero data Sasa papa, nari nyiragakumi nilikuwa nanjye numvaga nkeneye kurya ubusore nilikuwa nataka kula ujana wangu, nakoranye n'umukobwa muri Ingram nitumika pamoja na noneho msichana turakora Ingram. mu gihe y'umuvuzi hamwe Hiya nikimsema naweza kumjua, aritonda maze akinyenyekea akisema mbega sasa umwana we mvuge byabo kugira ngo ndapfa unarabateka haratwika kasi arunguza utwike urunguze uzanahira utarungulia kule wange kuyoborwa n'iryo jambo ukateko gushaka ngoja na neno gutwika ibyo twikiramo bizana gutwika nawe wayinya ngo ndabyuka napfuye nilikuwa nafikiri nitaamuka nikisha kufa gitangira akazi ndio ninaanza kazi. Mungu wese akula dunia isi dunia uko wayisanze vile ulikutana nanizana isi acha nta kizahinduka hakuna kubera ko yo iri kwa kundi ingali vile vile tu. abo wayisanze uzabasiga nawe wayisige nawe uyisige na utaiachaka. ariko ijambo ry'Imana abarituramo bazahora n'iteka ryose iteka byose bahaguruke ngo Milele. oya byumve neza Sikia vema, ndashaka kubera ko ijambo ry'Imana napenda kuonyesha kwamba neno la uko ryaba Mungu rikomeye ile kose hata inakuwa ngumu utegerezwa cyane unasikitisha kuidumu ndani.
kubera iki Sababu gani? Sisi ni taifa utuye ukwabo ambayo inakaa pekee. umugabo umwe Mume mmoja araza ahura n'umugabo akaja akutana mume mwenzie. areba nkuko Ashere niwe Kama ufite ibiganza kao vile Ashere ndiye anakuwa na nini? Nipige. Nipige. Chunga. Kubita Nipige. arajya Akakataa. Chunga. waza kumubita Unakataa nipige. Unakataa. Unakataa. itandukana Simba Kukanya. Chunga. abarakomeje akaendelea. mubita Nipige. undi amuhiki Nakamupyatura makofi. Pia aramukubita akamutwanga. aramukubita Akamupiga. yumva uko abaye Akasikia. amuca n'inguma amaraso aravirira arangije Imana igaha umugisha Mungu akubariki. arigeze Akaenda. kubera iki Sababu gani? iyo bigeze ku ijambo nta suzi ibaho Imana kugira ngo Imana ikore umurimo wayo hari ikiraho Imana aho ngaho kugira ngo Imana ishitse ikiri gushaka inzira zo kugira ngo bamukubite none arabigenza ate azi ko uri bumukubite aramukubita nta mikino ari ijambo agomba kwemera agakubitwa kugira ngo icyo Imana yavuze gisohore aramukubita Akamupiga. araje Mungu akubariki Imani kumugisha. wa wundi azize iki Yule alifia nini? apfiriye iki Amekufa. ukatuviye Sababu ijambo ry'Imana kurwana n'iki icyaha none we kuko yaje kurwana arabizi piga amelifia. kubera iki by'Imana Sababu gani? Mambo ya Mungu. Imana itandukanye n'imigambi yawe ibitekerezo byawe n'ibyo wibwira n'ibyo wibwira bitandukanye n'iby'Imana Ni tofauti sana. Sikia vema. kuko inzira z'Imana Sababu njia za Mungu uko ziteye jinsi ziko. reba Imana yavuga Mungu akasema hivi. Yeremiya Yosefu ndoro Yosefu akaleta ndoto. ugeze abantu wayo Tafuta kama mfano wewe. Acha tutakuonyesha. Afia sana uzishi. Imana iri gutuma Hizi Mungu anatuambia uzuri mambo yanayosema. Yego. bamunaze mu kino Wanakutupa ndani ya shimo. kugira ngo ugere ku cyo Imana yagusezeranyije hari aho Imana yavuze uzaca utarahaca ntabwo bizagerwa ageze kwa Potifari aho mukunzi Imana Sasa njia za Mungu. icyo tuma ijambo Ndio maana ry'Imana neno la Mungu byamubyemereye ukatala upende lazima ukae ndani. uyu kwa Potifari Njoo huyu kwa Potifari. uyu baramuhonda Njoo uyu kumpiga. yarafashe umuka Potifari Alishika mke wa aragiye Potifari. muri gereza Na ndani ya ariko jela zose zile ni njia inzira zote ni njia z'Imana za natwe rero Nasi, iyo dutura muri buri twe jambo tunakaa ndani ya kugira ngo neno. ibyo Imana yadusezeranije Mungu alituandalia bidusohoremo hata icyo uzaba cyo chenye itakuwa Uwiteka Imana Mungu anajua yagiteguye alishakiandaa. Imana ibahe umugisha Mungu abariki. kandi bakizura mu ijambo